where my village is. My house is Meme. Okay, now we're seeing Singarisha from the Dukun, from the ocean, from the Pasig. Saya sakit demi Meme, saya mau mengantarkan keliling di lewat laut. Tapi saya sakit mau mengantar Meme. Terima kasih. And our pilot here adalah guru saya, guru bahasa Inggris. Mana lagi saya? Yes. Yang tidak punya jukung, tidak punya mesin secara tradisional. My village. Orang dapat ikan. The bridge and my house from the sea. This side of the bridge. Okay, we're out fishing here, munching, and have to get our bait here. Our umpan. Lots of them. Leo? Yep. Leo. Now, you were all happy before. You were bahagia. Bisa? Lihat? Lebih besar. And semoga maan tuna. Hey, you have to say something here. Ours, no maan. Sun's just coming up. We're chasing after tuna. Water boat here. Hey, diam. Pengidang diam yang Meme ambil video. Semendekatkan and lihat. Bisa? Biasanya apa? Tuna untuk 50 kilo. Johnny? Let's do it. Ayo. That's the mountain I climbed last year. Ada. Dapat. Dapat. Coba bangun. Ini cara nganggon. Lebih bayan Kenya kiap. Nelayan bengang. Ya. Alam apa? Alam yang tenang menghanyutkan. Kancuin. Ngai apa? Ngai pelalian. Ya. Wih, kakak.
Boleh si Anna. Madar? Ya. Madar apa? Nasi? Ya. Sing kentang? Hah? Kentang lebih baik. Lebih jangan. Sing? Coba kentang. Buen mani. Lupakan nasi. Sakit karena apa? Karena kenyal, Kenyal? Kenyal karena apa? Harus apa? ngarit, Oh. Ngarit. Bagaimana ngarit? iya ngarit. Aha. Kenyal. Ku ya nak orang tua kan dia. Udah dong kelas yang balik lah. Lucu. Lucu. Ada tuak. Ada tua. Ada tuak. I thought so. Paling bagus, right? Dia dong. Sing dong, Meme Dadang. Ada hantu. Apa? Meme ni, Apa? yang tiup, Oh, lebih tiup. tajam. Beras. Beras. Oh. Beli beras. Okay, untuk anak Amerika. Ya. Apa beras apa? Ya. Bahasa Inggris? Rice. 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 Hai masih dengan fase ya. To Amerika. Pasar, wih boleh. Yan nelayan istirahat. Oh, boy, betul. Boleh itu jadi. Tuh, ya. Harus menyapu. This is for the pig to eat. And you gotta cut this stuff up, this bamboo for here. Now it's turned into food for the pig. Slop. Cutting up more food for the pig here. Di Kubu Gembong. Apa? At penting kepada Meme, beli sate tuna tiap malam di sini. Oh. It's dadaran Meme, so bilang saja. Bilang saja, mai. Tanpa nyaman Meme sedang madar di depan. Dinner here. And the baby's getting a bath. About 1 month. And my friend's cooking fish for me. And the paon, the kitchen. Ngai apa? Nyakan. Nyakan apa? Nasi. Not a nasi cooker? Bisa di sini. There's coffee here. 3rd cup today. Our fish. Here's the house. Meme came by tube here. Dua. Tiga. Man. Semang ini? Man bay ini. Iya, pagi. Foggy this morning. Getting everything clean here. Ears and nose and everything. She good?